هون بخير هاتن خلقه كانو ج بودكاستا بكردي وكم زانن سوري وبتايبتي روجاواي كردستاني دمكا هستيار درباست بي پیش روجا سوري و پیش روجا روجاواي كردستاني دلنياي الجم خلقي المي روجاوا چه دكي جبر اف تابلويا گو ايرو ام دبينين نقل كي زلالة جبو خلقي مي روجاواي كردستاني جالي كيفا تفقرا كردي بخوا نلقور آستي في دمي في راقا في تشتيقو تشيد بي تيخويا كرن يعني وكا ميناك بارتين ما آقاهي خوش فيسبوك هاد من شالاك فان هاد من أفجي جهة مخابنية جالي كيفا كونفرانسك الدار كت لي أو كونفرانس جي خودا ما قسك نزاني هي ساغا ولنا كونفرانسي بسوشيشي نيساني صالات شوي جالي كيفا أنا كسي كتيا خوك الشيرين دا البردي واركي خۆپال دانان و نەرێوێت ئەو تافکا vê biharê li wat xê û gelek ji wana mêşa serxist serê çavê xwe dirakin hinek ji wana dixewre çûne hêviya got hinek deyl wa bikin bêva basa we hat ji alê dî ve partiyên PNK gelekî li wa xweş hatiye di nav Kurd û Ebayê PYD de û dibêjin wa Birêz Mizum Ebdê çûna Mehemûd Şêdkê ew wî rêkeftin bi دستهلاتدارا شامل گرکریا رکفتنا بیستون هی چلا و ام جی امش خور الویدی ام هیویایی بن دوی مجو مورانا و قلسبونا وی تفگرا هادا گله کرد روجاوا براسی نزانی بریبی بکوده یا گلو او رکفتناها براستی انتگریشنا یعنی تبلیبونا بتایبتمندیا کردی جبو خلکن می روجاوا یعنی بخوا وکا گو دستهلاتدار دیار دکه او بخوا دبی بشافتن یعنی حلاندن ناوا وی دستهلاتداریه دا جعالی دیوه جی یعنی او ریکفتناها مدیت د نمونه که بچوچک دا او جی او ناوروکا هلوستا وی دستهلاتی هاتا دیار کرن گاوا آرمک هاتا دالقاندن سر کوشکا داده الباجاری حسکه وی دستهلاتداریا ها نکاری بو زمانه کردی لگل ای عربی قبول بکی او بعثیبونا های یعنی نجات پرست برها کدریج دا دیار کرن بروواجی ویره کفتناگو گود بیجن کردج پارچکن ج سوریه و مافیا پاراستی به و مرسومه کی بر آوید کرنا پرسگریگا کردی احمد الشرع آنی زمان لی تشتکل عرده بکارنا آنیه جبو فقا مجاران براستی امی بکسایتیه کی اکادمی و سیاست مداره کی کردی گو خودی ازمونه که دولمن دا کسایتیه کی گو براستی امو که کس از وید بینم گو خودی ولات با کرد خودی ولات با کاری بو به سروک وزیر کاری بو به سروک دولت که لگور و تشتی گو الجم هاف خودی استراتیجیه که دو درجه و پراغماتیک جی دبرجی یعنی ام تفدا ویناس کن تبلغو گلک سالال دروه جی لی او بهنا عمود جد فوره براستی دکتور بریز عمر شیخ موست گلکی بخیراتی میوانکی خوشویست پودکاستا بکردی خوشا گلک سلام گرم جوره و جه تماشا کردن و جه هفه پروگرامی فرمو از قربان روشان كردين مي روجافا يعني تشتك زلالتي دخويا ناك يعني خلق حموجي وكانها قو ام تشوبينن نزان بريوا بكوده يعني بري جارن فيسا ما بيش روجا ما بكوده ايرو افري كفتن شيبوا للعرضية تشتكي ديت بيكتي تتشاوا فيرو شيد بيني يعني بري سوري بري بس غريكا كردي بكوده الغورفات شتين قول عرضية بيكتين تجاره کردن روشا زلال نبونا روشا لسر عرده لامور رجلاتا نبین گلکی آلوزو ندیاره
چه سیاست حکومت سووریا چه سیاست ئەمریکا ناوان وڵاتە گۆدەورێکی مەزن ڕۆژهڵاتە ناوین نەدلیزە تەنێ سیاسەتە ئیسرائیل ڕوون و دیارە ئەوەی دیش تەمومژێک سەردا هەیە پلانێکی استراتیجی تونەیە دیتنێکی استراتیجی تونەیە یانێژ بەروەیە مەرێ گلەیەکی زێدە لە هێزێک کوردیژی نەکە لێ ئەزێ ژاوێ دەست پێ بکەم ژ پرەنسیپی ئەنگشتی و ژازمونە خۆدا دەست پێ بکەم تشتێک و هەتا نەها بوویە و تشتێک و گەلێکی گرنگە یەک ئەم هەوڵ بدن لە ڕۆژاوا بڕیا دیالۆگێ و بڕیا دانوستاندنە نەک بڕیا شەر ئەم داخوازیەتی خۆ بینم پێش شەڕ ماڵوەرەیانەیەکی گەلێکی مەزن بوو خۆدەتینە مەدید گۆ دووەختێ خۆدا ئافرینژ دەستمەچوو سەرێکانێش دەستمەچوو هەرێمێندن گەلێکی دبن مەترسیدا بوون ji ber wê ya biriya diyalogê biriya danûstandina imkanê wê heye ku merê gelek tişta bi dest bîne lê gava got hêriş bê sermerê di dîtnamê de gerek merê bi rengekî şêra wek şêra dîfa li welatê xwe milletê xwe erdê xwe bike û merê rê neda got tehdel merê bikin nek tenê tehdel li ser erdê merê belkû li ser mafê merê وەگۆ مەدید مەسەلا ئارما حستچادە گی چاوە خەڵکێمە وەک شێرا و خۆرتانە ئەو ئارمانە داخستنگێ لە حەقیەکی پرمەسم بوو یان دهێنێک جیادا ناوێ جەژدان نەورۆزێ خستن گۆ بگوارم بکن ناوەکی دی مەقسەدا من لەبەر ئەوە ji بۆ ڕێیا دیالۆگێ و ڕێیا دانوستاندنە یەک جێ وەکمە گوت بۆ پاراستنا ملەتی ئێمە ji مەوێرانیە شەڕ و دەربدەربوون و شەهیدبوون و زەرەرێکی مەزن لەسەر خەڵکێت کەوە و خەڵک دەربەدەر دبە و کۆچبەر دبە وڵاتی خۆبجی دەیە لە ڕەوشە ئابووری وڵات بە تەمامی تێدیچە ئیمکان دیالۆگی هەیە دوم ڕایە گشتی جیهانی چه ئەوروپا چه ئەمریکا چه وڵاتێن جیهانە سوسیال لە لاتین ئەمریکا یان ئاسیا یان ئەفریقا سمپاتیەکی وانی زێدە بە تەفگەرە ملەتێ کوردرا هەیە بە تایبەتی لە ڕۆژاوا و پشتگیری دکن لێ ئەگەر مەرێ بڕیا شەر بکە و مەرێ دەست بە شەر بکە وە چاغێ ئەڤرایە گشتی جیهانی بوولۆ بگەرمی پشتگیری ئەمە ناکە ئەڤیەک ئادە دوا تشتێک مەرێ بارا خۆ دەیە وڵاتی ڕۆژاوا و ئەمریکاشی پشتگیری دگەل گوە باە حکوومەتێکی ئیسلامیە حکوومەتێکی جیهادیە نزیکی دۆستێ تورکایە پاشمایە وەیە باش دزانن لێ دگەل وێدا پشتگیری دیکن و دخوازنگۆ تەسبیت ببە استقرارێک چێ ببە لێ ڕۆکی بڕۆکی خۆشتر نیمچە دموکراتیەکێ بە قبولکردنا فراکردن ئەو تعدێ گۆ لە درزیا و لە کووردا و لە مەسیحیا و لە هەنێک خەڵکی سنی عەرەبتە تێکردن نەمینە ئەم پرۆسە بەردەوام ببە ji ber wê ya merê pir diqet bideyê ku ev piştgiriya raya giştî cîhanî Ewropî û Emerîkî û cîhanê ji dest me neçe gerek em wê dostaniya wan lê wek me got merê gava gotedel li mafê merê bêkirin li erdê merê bêkirin li hebûna merê bêkirin merê gerek muqawemet bike xwepêşandana bike qebûl neke û diyar ke û karekî dîplomasî fireh bike ji bo got merê hikûmeta Sûriya gava got bi karekî nerast rabe
ڕێ لێ بگرە بۆ کاربەر سەر بەردەوامدا یا دیگە گرنگە ژمرە هێزێک کوردی وەکو تە دەستپێکێت ئەداش باس کرد پێویستە هێزێک کوردی زوو یەکگرتی بە ئەو پلتفۆرمان گۆ جبینانی ساڵە چوویدا قبول کردن و لەسەر هەبهاتن گەرەک تێخن کار گەرەک زوو داو بکەین کە ئەو وەفدەی کوردی مشترک ji بۆ دانوستاندنان گەرەک هەرە لە شامێ و زەختێتی خەسەروان یعنی کەس ڕێلوان نەگرتیە گۆ گابا بابێژن و دانوستاندنێ دیپلۆماسی بکە گۆ داوا جبین بکە گۆ هەرن شامێ گۆ دانوستاندنێ دیپلۆماسی لەسەر ئەستێ جیهانی بکە یعنی ئەز عەجەبمای دمێنم گابا گۆز بینم یعنی ئەو لە بەندە وێنە گۆ ژوان ڕە بێ گۆتن وەرن کارێ سیاسی وەلێ نایەکردن ئەسبن کارێ سیاسی گەرێک مەرێ بخۆ گابا بابێشە گەرەک مەرێ بخوای جندا بینە پێشکەرێک مەرێ بخوا داگۆداخوازیە خوا دوورە ئەو پرۆسە ئەو پێباشۆ نەمەریە وەکو تەباس کرد دوێت ئینیە داویدا سێ جوین چێبوونە و دخوازن گۆ وێ مەسەلێ تەفعیل بکەن شاشەتێک چێبوو شاشتێک چێبوو مەسەلا دانوستاندنادا مەسەلێ عەسکەری و مەسەلەی سیاسی ژەبدوو جودا کردن دیتنامەدا گەرەک ji ڕۆژە یەکەمیندا هەردوو وەفد بە هەفتوورە چوبانە شامێ دانوستاندناندا ji بۆ گۆ مەسەلە بەبدوو بەگرێدایە ڕاستە دکتۆر شخوا ئەv ئیرۆ ئەv دەسەلاتدار dixwazê bidê diyarkirin got ew rêkeftina برێز مەزوم عەبدێ را yani ya bîstonehê çila ew e nûnertiya Kurda bi tevahî dike dwarê leşkerî de jî û dwarê siyasî de jî wilo jî dixwazê mafê Kurda tenê bike wê mersûma sêzdeha da got weka Kurd weka çandekê weka yani nasnameka niştimanî yani zimanekî niştimanî be ne fermî be yani ev nayê watayê got ev desthilatdar dixwazê pirsgirêka Kurdî beravêtî bike li hember got yani aliyên Kurdî deng ji wan nayê yani tu bi xwe dizanî îro niha Sûrî qunaxeke veguhêz de yani belkî ti cara desthilatdareke lawaz nehatiye Sûrî weke ya niha got îro weke niha anî ziman cîhan tev de kêfa we yani piştevaniya Kurda dikin gelok evna ne derfeteke baş e got Kurd bêhtir fişarê bikin bi şêweyeke aştiyane weke anî ziman got mafê xwe bi dest bixin و ئەزمونا من لە کوردستانە عێراقێ و لە کوردستانە ئیرانێژی ئەو بوو ئەزمونا من باش نیشاندایە و حتا ئەگەر حکوومەتێکی باش بەژی ئەگەر تو قەوات بی ئەگەر تو لەسەر عەردێ نەبی ئەگەر تو یەکگرتی نەبی حکوومەتە مرکەزی یان حکوومەتە دەستهەڵاتدار بە هاسانی مافێتە قبول ناکە یعنی ji ber wê ya gerek merê li ser wê terkîz bike rêzê xwe bike yek xwe qewet bike li ser erdê bernamekî muşterek deyne û rê ne ku hikûmeta merkezî cihê digel etrafê cihê de danûstandinê bike belkû heta eger xwest jî bêjin nexêrê me wefdekî me muşterek heye platformekî me muşterek heye siyasetekî me muşterek heye em bi vê rengî amade ne danûstandinê bike ev yek adî dua tiştê diyar e kagzar e ev hikûmet xwe jî behs kir got lawaz e hikûmetek gelekî lawaz e tiştê got gelekî eşkere ye jî kontrola Ehmedşerê bi ser hemû hêza xwe de niye milîşya wanda heye hinek jê beradayê ye hinek jê bi Tirkiye vegirê daye hinek jê xwe ji demarê cîhadî xas nekiriye
ودخوازە ببوو بەرنامە دخوازە کۆ چ ماوە لێ دبە دەنگ هەیە شتێک نات شتێک تێ سەر کۆمپیوتەرا من دەبێت دەنگێتە باش لەتکاری بەردەوام بکەی ئەتزانم لێ سوورەت وندا دبە بنارم هەلا کەرمکە گرنگە ئەوانە هەوڵ دەدن مەسەرەن تورکیا ژالیکیدا ئێران و عێراق ژالیکیدا ئیسرائیل و ئەمریکا ژالیکیدا یعنی گیش ڕۆلا خۆدیسن وڵاتی عەرەبی مەسەرەن هەنێک وڵاتێن عەرەبی ئەو ژیایجێ دنیا ئەیجنداوان هەیە وەکو وڵاتێ وەک سعودیا وەک وڵاتێ خەلیج ئیمارات ئەواناشی لێ شتێگۆ من فێم کریە سیاست ئاوان هەمبەر کووردا نەخراپە تەنێ قەتەر دەبێت نفوزا خۆرمسلمین دەیە و نێزیکی تورکایە لێ وڵاتێن دن بگشتی هەڵوێستاوان باشە و داوەستاندن بە کوردەکردنا و حازرن ژی پشتیریاوان بکەن ji بۆ وەکو پێکهاتەیەکێ ڕۆلێکی مەسن بلیسە یعنی ji ber wêya nek tenê got têmasî li alî hikûmeta merkezî ne lê hinek têmasî lê meşe يعني شخۆ دڤردە وەکەن هاتە زمان يعني ڕایە گشتی کەسێک نەدژی يعني یا دەرڤە نەدژی کوردایە دڤردە گەرەکە يعني نابینێ ئینۆ ئیرۆ دیپلۆماسیا کوردی وەکە نونەرتیا شاندا کۆنفرانسیە 26 نیسانە ساڵە بهۆری هەیەوێت شتێکی نینە وەکە گۆت شتێک نایە گوارتن هێنجی هێڤیا گۆ کەسێک بێژوە وەرن وەکەن هاتە گۆت وەرنە شامە ینی دڤردە چاوا کورد کارنج خۆشبێ قۆناغێ ینی ئەv تەفگەرەها ینی ئەv نونەرتیەها ئەکتیڤێت بێ ینی ببێ چالاک ینی بڕاستیژی زێدەی ساڵێکی سەر بە دەرباز بوو ثاني ئەگەر ئەش دێ بڵاوم ئەندامی وێ وەفدێ بم منێ بڤی ڕەنگی کار بکرایە یەک منێ بزۆرێ بچوە ئەزێ منێ وەفت برا شامێ دوو منێ دانوستاندن بە هەموو سەفارەتێ بیانێرە بکرانە گێ ئێمە داخوازیامە چێەوە هاترە دانوستاندن ناکەن و ئەم سیاسەوان لە ڕوونکەین گەم دخوازم بڕیا دیپلۆماسی یا ئاشتی داخوازیە خۆ جێبەجێ بکەن و وایە ئەڤایە راتۆڵبامەیە ئاسسیا منێ وەفتە کچێکرایە گۆل بێدرە لە ئەوروپا لە یەکتیا ئەوروپا لە نەتەوەی یەکگرتی لە ئەمریکا لە رووسیا لە چینێ دانوستاندنا بکەش بۆ کاربە تەسیر لەسەر سیاستا سووریا بکە هەمبەر وانگاوێ گۆ حکوومەتا تورکیا لە دژی مافێ کۆدا دستینە یان حکوومەتا سووریا بنیودلی دکە بخواست تاکتیکە کێ بکەم کاربم ڕێ لێ بگرم گۆ ئەف سیاستا یاسر لێمەرێ بەیان نابینە مەعلەسەر یعنی هێزێک کوردی دگەل گۆ خەڵک پشتگیریاوێتکە و ئالیکاریاوێتکە و مەسەلەن تو نوها لەسەر مەلا زمان نوها مەسەلا حسی چاو قامش لۆ هاتەوەرتێ مەسەلا زمان بوو مەسەلەکی گرنگ وەفد پەیدارێ سیاستا دەربایە یەکیتیا ئەوروپا کەلاس دەبێژە ئەزێ نوها وەزیرێ دەربەی سووریا ببینم ئەزێ مەسەلا مافێ زمانی کوردی پێرە بەحس بکەم یعنی خەلک پشتگیریامە دکە مافێمە قبول دکە دخوازە ئالیکاریامە پشتگیریامە بکە ئیجار لێ ئەم مالەسەف یعنی ئەم نەزانن بێمە چاوە دانوستاندنێ بکەن ینی تو زانی چی مالەسەف کورد حازرە زانە چاوە شەر بکە لێ نزانە سیاست و دیپلۆماسیەتی بکە ڕاستە گوتنەتە دکتۆر لێ دڤردە تەدیت gelek Kurd hene mîna kesayetên wek ta û deha seda belkî Kurd hene ê got vî tiştî fehm dikin jî lê çima ev tevgera me rê nade yanî wefdekî pispor got karibê bi rastî vê yanî pirsgirêka Kurdî ne weke semyaneke ne weke dikanekê tişxwar dibe ya ev pirsgirêka miletekê ya ev derfeteha ji destê wat çê yanî
براستیجی مرۆڤ منێ ماتمایە ینی vê rewşeha yanî çawa vê dibîne yanî من براستی جوان را گوت يعني من gelekî dixwest got civîna Nîsanê ez hazir bim û heta seroktiya civînê jî bikim. Di dema got şer li Eşrefî û Şex Mexsûd bû ez bi xwe di nav welat dabûm. Min ji hevalên re got ez hazirim li bira bimînim alîkariya we bikim. Lê gotin na ji me re baştir e got tu derkevî derve li derve danûstandinê xwe bikarbînî û alîkariya me bikî. Yani ez bi xwe hazirim lê maalesef kesî danûstandin nekiriye. Ez bi xwe mesela me lê carekê du cara sê cara dibêje ez hazirim alîkariya we bikim lê eger ew interese nîşan nadin me lê nikarim zorê bike kakizar. xebera te dît gelek yani ême bixwe ez te weke kesayetiyekî got bi çend kesayetiyên mîna te karin lêvegereke îro niha Kurd gelek daxwaza lêvegereke dikin. Mixabin mesela duê konferansê 26 Nîsanê de nikarîbûn lêvegereke jî durust bikin. Yani niha pêwîstiya Kurda bi lêvegerekê yani adrêseke me hebe niha herê cem şîa li Iraqê bê wela li Kûdê bê yani cem va kesayetiye dîn herê cem Durziya û Elewiya jî lêvegereke wa heye biya wê dikin hemû ême newlo ême her keskî dibe yani nelcem min yani ev najî me çawa karibin xwe ji vê pirsgirêkê xilas bikin. Zanî çi em negerin ser van tiştê got niha alozî çêbûne û kar neçûye pêş. Ez ê niha hinek pêşniyara bikim ji bo got karibin karê xwe baş bikin. Berî hemû tiştî mesela lêvegerê awaya rast e di cê xwe de ye hewldan lê nebû ya giring ew e got niha proseya rêkeftin û platforma Nîsana Par di civîna Qamişlo de zindî bikin. Ev yek di du çingavekê bavêjin ku wefdekî muşterek ew wefdê muşterek got ji alî civînê de hatiye hilbijartin zû biçe şamê danûstandina bike û bi zorê û bi zexta gelek welata raya giştî Sûrî zanî tiştek li Sûriyaya gelekî bi qezadiya me temam bûye. Niha Elewî, Durzî, Mesîhî, Erebê Sunney, seküler û demokrat piştgiriya me dikin, piştgiriya platform û daxwaziyê milletê Kurd dikin. Dawa hikûmetekî la merkezî yan federalî dikin. Ev her karê me pir hesan kiriye. Ev yek a di dwa hikûmeta şerebixwe jî hinek gavin avêtina bi rastî dîrokî ne. Yani ew mersûmê 13 bi hemû kêmasiyê xwe hinek mav qebûl kirin. Niha proseya vegerandina cinsiyê vegeriya ye. Cejna Newrozê qebûl kirine, qebûlkirina hinek temsîl çê bibin, qebûlkirina hêzê leşkerî Sûriya Demokrat wek sê firqeyê eskerî û hêzê YPJ dina wek lîwayekê dina wan firqeyê eskerî de bimîne qebûl kiriye got karmendê mehellî di muhafizata de kar bikin. Yani hinek gavên dêrokî hatine avêtin merê nikare inkar bike. Îca gerek merê çi qasî jîl be û li ser ava bike. Ewaya giring e. Yani ew mesela proseya danûstandinê de giraya giştî cîhanî jî niha Fransawî, Almanî, Brîtanî, Emerîkî diş piştîriya me dikin. Ewa lind zîgira hemû endamê Senatê Emerîkî qanûn pêşniyara qanûnekê kirine ji bo alîkariya milletê Kurd. Ev nagerek merê karibe jê fêde bike ji bo gavêtina gavên din û pêşbirina daxwaziyê xwe di Sûriya de ew tiştekî eşkere ye û hikûmeta Sûriya bi eqliyetekî merkezî û bi eqliyetekî cihadî û bi eqliyetekî dibin nüfuza Tirkiye de mafê Kurda qebûl nake bêguman heta got jê bi muqawemet bike got bavê te nas neke. Lê ête mecalekî baştir heye û dikaribe ew simpatîya got cîhanê de heye ji bo piştgiriya te yan dirê Sûriya de dikaribî çawa tebiye bikî bikarbênî bi qezanca xwe de bikişînî ji bo got tu di vê danûstandina lîstika siyasî de serkevî.
و دوورە هێزێک کوردی و داخوازیە کووردا و ڕۆلا کووردا gelekî meqbûltir e ji grûpa guhatiya serkar li Sûriya. Yani cemaeta Heya Tehrîr Şam û Ehmed Şerî û ewana ne wecihekî meqbûl e. Lê ji mecbûrî dixwazin wek bedîlekê li Sûriya tespît bibe ji bo gokaribe mesela prosek heye dixwazin ew prose serkeve. Proseya welatên Erebî û İslamî دانستاندنê xwe bi Sûriya bi İsraîl re tevbî bikin. İsraîl qebûl bibe. Danistandinekî siyasî û dîplomasî û iqtisadî baş di navbera wan de peyda bibe. Bêguman evaya jî bi qazanciya me temam dibe. Çunke ême wek milletê Kurd em nelê dijî wê proseyê de bilakis alîkariya me dike. Yadî evaya rê xweş dike dizanin ku hêzê Kurdî rolekî demokratîbûn û rolekî insanîtir nîşanî dinyê didin. Mesela yeksanî navbera jin û zilama de di hêzê eskerî de û di civatê de û di ewana de evaya giş tiştên pozîtîvin bi qazanciya Kurda tebam dibin. Îcar ew hevalana gerek zû li bende wê nebin got xelk ji wan re bêje. Digel got ez dizanim got xelk ji wan re dibêje, Emerîkî ji wan re dibêje, Almanî ji wan re dibêjin, Ewropî ji wan re dibêjin, gerna bavêjin, hereket bikin, ew bikin. Mesela heta civîna Qamişlo bi navbêjiya çend salê Emerîkaya û Fransayê û Brîtanya hat çêbû heta got ew hevalana cîhana hat. Yani gerek ji vir wê de em hinek sehmê me hene sehmê pir biqewetin. Gerek em zanibin çawa wan bikar bînin û zû tevger û kefteleftekê bikin ya em karibin ecindiya xwe siyasî bînin pêş di Sûriya de. gelek pêşniyara gelekî başin ji bo ev yani ev rewşa hay hena binekî pêş bikevî. Lê ez ê pirsa dawî te bikim ew ji ber dawiya dema xwe veçin. Niha hinek yani rayek heye nû Tirkî yani ew nimûneya Tirkî got dixwaze çareseriya pirsgirêka Kurdî bike li Bakurê Kurdistanê dixwaze wê nimûneyê li ser li Rojavayê Kurdistanê yani ji bo jî em bînin Tirkî heta radeyeke mezin ji wê peyvejoya tevlîbûn ya integration razî ya. çawa dibînê ev bandora Tirkî li ser vê desthilatdarî heta kîja radeyê wê karibê wilo bihêle wekek Tirkî dixwaze yani wê Kurd karibin vê kelema ev bandora Tirkî hinekî sivik bikin yani dikarê bêje yani. Heye kagzara ew jî mirû mecmira. Türkiye wekû dibêjin di wextê xwe de Dr. Mahmûd Elî Esman digot eger Kurd li ser merîx jî dawa mafê xwe bikin wê dewleta Tirkiye li dijî wê. Türkiye bi rengekî stratejî ji sê tişta ditirse. Eger kiyanekî lamerkezî yan federalî wek Kurdistana Iraqê li Sûriya çêbibe ihtimala wê ya jî heye got rejim li Îranê guhatin rêxweş dibe got Kurdistan û Rojhilat jî tiştekî wele çêbibe. Evaya wê werê bike got Kurdê Tirkiye wê ew jî bixwazin wek birayê xwe li welatên din çawa mafê xwe dest anîne. Tirkiye gelek tirse. Ji ber wê ya rê lê digire. Naxwaze got evaya biçe ser. Lê dizane got nikare bi zorê hewl da bi zorê Efrîn girt serêkaniyê girt milîşya xwe şand ewana lê ser neket. Niha tiştê got li ber çavaye ne Emerîka ne İsraîl qebûl nake. Digel got Tirkiye nüfuza wî gelekî zêde yer ser wan ser Heya Tehrîr Şam û Ehmed Şerî ewana lê qebûl nake got Tirkiye cihê Îranê li Sûriya bigire. Tirkiye davêje rêlê digirin. Ji ber wê ya çareseriya got Tirkiye li Tirkiye
چارەسەریا ئاشتی باشە لێ یەکعالیە حتانها یەکعالیە هەواڵی پێکاکە هەموو شتێکی دیکرد لێ حکوومەتا تورکیا توگرابا نابێژە هەندێک نابێن پر بچوو ئابێتدا هەندێکی ناخۆشی پەیدا بووە خەڵک دەبێژە و داوت کرد باشە هەر پرۆسەی ئاشتی گەرەک دو عالی بە چما حکوومەت مەفروض بۆ عەفوەتێکی دەرخە مەفروض بۆ هەندێک مادەی دەستوری بینە پێش بەس مەفروض بوو هەندێک ریفۆرما بکە هەندێک داخوازیە ملەتی کورد قبول بکە حتان هاتو داب نابێتنە یعنی بەروێ هەبوونا پرۆسەی ئاشتی باشە لێ نە مۆدێلێکی باشە ji bo daxwaziya milletê Kurd li Sûriye. دکتۆر عمر بڕاستی gelekî kêfxweş û mêvandariya te û ev şirovekirina te û pêşniyarên te jî ji bo tevgera me yê Kurdî Rojavayê Kurdistanê hêvî dikim got ev dengê te bigihêwa ne tenê bibihîzin û piştre ji bîr kin yanî weka gotinê şeva gotkevina qulê dîwara de dît Kurdî ji me dibêjin hêvî dikin tenduristiyeke baş bo te û careke dî jî مجارنا دیجی امی کیف خوش بن گوت میوانه پودکاستا مبی از gelekî spasiyat te dikim û her menê xêr û xweşiyê de Diktor Ömer. Gelekî min xweşe got fêdawê hebû her berdewam ku hol bidim alîkariya wan bikim her bijîn û roja xweş. û temaşevanîca wî jî saeta we tev de xweş gon me şopandin bên xêr û xweşiyê de heta xelekeke nû bi xatirê we.